Više od 130 mališana iz manje razvijenih sredina uzrasta od 7 do 10 godina boravi do 21. septembra na Kopaoniku u okviru 7. kampa prijateljstva Drugarijada, a u organizaciji fondacije Novak Đoković. Premijernim izvođenjem himne fondacija otpočela je dinamična ekskurzija sa mnoštvom sportskih i avanturističkih aktivnosti, kreativnih i umetničkih radionica. Ideja okupljanja je da se mališani koji nemaju priliku da putuju međusobno upoznaju i druže razvijajući svoje veštine. Moto našeg kampa je prijateljstvo bez granica, održavanje 7. po redu je dokaz da smo u toj misiji uspeli. Naša fondacija već 12 godina predano radi na tome da za svako dete stvori jednake šanse, istakla je na otvaranju globalna direktorka fondacije Jelena Đoković. Tokom prethodnih godina u kampu prijateljstva učestvovalo je blizu 650 mališana, 85 nastavnika iz 34 grada u Srbiji. Deca nas uvek podsete šta je sreća i koliko je malo potrebno za iskren osmeh. Igre i druženje su najlepše uspomene iz detinjstva, a tim fondacije se svakodnevno trudi da takva sećanja ima svako dete u Srbiji. Nasmejana lica su najbolji pokazatelj da to što radimo, radimo kako treba i motivacija za nas da nastavimo dalje, rekao je ovom prilikom najbolji tenisar sveta Novak Đoković. Danas je prvi dan Drugarijade i dočekali su nas osmesi, zagrlja i baš smo ushićeni da provedemo sa mališanima i narednih 5-6 dana u igri, druženju i lepim iskustvima. Biće puno radionica, puno aktivnosti, kako unutra, tako i napolju. Lepo je vreme. Evo, već dugi niz godina smo ovde u hotelu Junior, čija organizacija doprinosi uspehu ovog događaja i stvarno smo im zahvalni što nas ugošćuju ovde dugi niz godina. Vrlo blizu se nalazi Kopaonik, koji je simbolična planina za moje odrastanje, tako da razne uspomene svaki put kada dođemo ovde se nekako vraćaju i kao što je Jelena spomenula, puno radosti, puno dečjih osmeha, čiste emocije i srca, onako kako da kažem, preko 130 mališana danas je došlo iz različitih krajeva Srbije. Otvaranje Drugarijade je prošlo izvanredno i siguran sam da će narednih 6 dana biti zapamćeni. Nakon završetka kampa školama učesnicama biće donirana oprema kao pomoć u stvaranju optimalnih uslova za rad i druženje. Fondacija Novak Đoković osnovana je 2007. godine kao organizacija koja ulaže u predškolsko obrazovanje u Srbiji, kreirajući kvalitetne programe i podsticajno okruženje za učenje. Fondacija Novak Đoković osnovana je 2007. godine kao organizacija koja ulaže u predškolsko obrazovanje, kreirajući kvalitetne programe i podsticajno okruženje za učenje. Fondacija je do sada rekonstruisala i izgradila 43 vrtića i pomogla više od 22.000 dece.